haka jingalang pajba kabla penlong da kesur upajba kabri hunyo trap haka arpusau tereg nailur arja arpusan hamadan malki uba enlang sawian education secretary ka hinyo trap youth council HYC ulakran habayai beteng ka jingsha thombor ki klung khna nalor ki kenthai haka emlang sa lang Habakran halor ke nikamat uba enlang ula batai halor kawai ke jingja kabla jah West Khasi Hills District hakabia day baga jingsha thombor kawai ke khana hakaba ula ong baka jingyai beteng kini ki kam ka day namar ke jing trot trekam ki bor pulit ke jela Kekrai beriat persya ikiriu kenteng berkekrai beriat persya ikilong keme kelejan rengkat bakita kinongba keberan halhi hapo Delhi Uttar Pradesh bat ke Bihar berkene ke pensusi berkepesku dia usikat dia yang ni kong kena dalam sembhalang ikiri rongba ikidobar senang bahadu mentah mende yang semala bantek lakam jadi ban pentikna ya kata gajingkan namta ki para kentai ki jungi ki kuan dari ki hinman ki para ki jungi hadu mentah mende ismoro benong ba ngihapro ban ketua ya ke polis department halor kani ke jingai kenrai ke jingsha thombor halor kani ke jingai kenrai ki kambaman ki belajar persya ya kiriu kentai hapo ke jela ke jungi kendiat hakum kani ke jingalang asmur ban pipau ya kawai ke jingja mo komunong ilam jo ke HYC bat kumwai ni ginong sayan haswa kendiat tayo haswa kani ke jingja ke belajar hebre isa phira lingdo munai gadang kawai ke jingja ke belajar hang thi hapo wai ke snong hapo West Khasi Hills District yang kapag anumla pan penpau kerteng namar kemsya ki kendon jongkaan basworo pan penpau ni ba kajing sur juki brio hapo ke jela ke jungi kita ki riusnio dan petangi kajing thombor ke juki gadero kajing feel jong katnat sokar jong katnat poyan jong subar jela namar bursen apa kumunong sayan ro apa kajing adenti ke jungi jonga kumunong sayan ngali iro bagi bubun kiri kam kidong lek kam snyo habi ki syakam tangkat tukan ni benai kilatnyo kilebun nalai gipet kat kom ka crime rate ka jing syak thombor hapo West Khasi Hills persya ya ki kena ki bedang hapo kan rusnam ka jor hadu kata hare ka bersusi kalong ba ka jela Meghalaya ka jungi hadu mentah mena nyimda ni kita ki public prosecutor kita bertibet bersampang berpitikna kita genong lek kambaman kita sapin Islam bersapin saja mereka bertinggi kesokar ngai dangshan kekulai berdong itu special public prosecutor ubal tibet bersampang namta ke kes jang ta ke sunam namta ke kes itu raja bersapin nyak benerai belai kesokar kamlaro penwara kita ki public prosecutor kita tibet kita bersampang bagantong ki first track court jang ke poksu court jadi kue ikut dan pitikna bagi beliau kiba bangkti ban thombor jadi ban penjat ya kerong ringyang jadi hebret ban kiriu kan teh po kejela kide ban sya ben saja daga bertengi kapor kala dai hukum kejat beliau ihaban mi samadan ihaban mi sesurak pendawa ya kesukar jela bakade ban honra ya kata legislation kabakhan ban pitikna bagi beliau hi budan keti ban thombor persya ya ki ketai pergi kena kita bengat hak jingsa pun saja ke bertengi nak kalian juga cuci ku bagi nakran bagi nyai dan rekat bat ke yang kesam nyai dan rekat kunjuk bat kesur ke beriu nyautrap ke pelong ikan ikan jingalang mentah keski bangit piti kena berkita ki beriu ki budan keti ban thombor bat pensyipno ya kam densiam juga hebret insaf hira kini bengat hak jingsa pun saja Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya